Kau kadon ka bentang na ka FGEM Jong aja pikir prabu ni lei. Amen. Yang lei. Kalau mau long, bakal ka Jinglong Kawei, kau jong Mynsiem, lei ka Jinglong Kawei ka balang, kalau cune itu. Kan lei ni kalian kau jong lah itu. Ni dei ban lei, pom dai lei bino. Ti pare ni ka Jinglong make every effort kau tengah mau dalam palo. Jadi buat ki bor palo. Ni hambat lei ban paskan dia ka Jinglong Kawei. Hallelujah. Kita nam kali ka hima ko jong upama. Kadang ka Jinglong Kawei. Apa jong? Itu dia katakan jingiat rentik juga katakan penyiat ka jong upama. Jinglong Kawei. Tak kenal pin ka hima ko jong bongan Jinglong Kawei. Hatu ka hima ko jong Blei. Kulo ka yapat. Hatu ka long katakan duksa. Naga upama ni hamban yele minot ke. Yele minot. Naga jikin jong apa jong pi ni hamban lei. Yaman pak dia kata Jinglong Kawei. Hallelujah. Oh, kita susah ki. Kita sneak about that. It's no sick. Pakun kata ka benta. Haka Jingiapait ngalaman om. Haka balang ka Jinglong. Nene ka ba penpat ya kata ka Jinglong Kawei. Nimpai let's say kade ka belum negatif. Let's say kade ka belum ka seniu. Let's say bang Jingiapait kita. Rena kita ke kalau ka jikai ni pat kumnu tinjung Blei ka hikai penyekan. Nak kalau orang suatu pakah, kapoin kapan ikon, kapan impen, ketika Jingiapait halor kakam nong yalam, Jingiapait halor kakam nong yalam, kerana kita conflict over leadership. Tapi dalam Bible, kapan pe, hang ni ngamla kan warak lut kiri kot Bible. Dengan ayat tak ketukan ni. POE na sedin. Yoi na, clear. Tak ay ngoi Blei. Tahoy kita ki kamret. Dengan pulih ni, kena Kawei ka jujia. Kapag Blei yang kami ada ke bantah, klem poi perkam. Baik. Niya pulih ni tinjong Blei, kita tidak kita nongstoin. Bisa pagi ni kamdon kambang, kongkum ni. Kena ka Jingiapait halor ka kam nong yalam. Kena kita Kawei kapenlong yang kata ke Jinglong Kawei kapan ini kapan disturb ni kapan penwit yang kata ke Jinglong Kawei ngan boleh tinjong Blei yang kita jingkeng kalau makan real kalau kau main kong terter kau kumni Dewi kora ukon uisha uba ukon ukoha ukon ulebi bat udatan bat abiram ikon serang ialap bat ukon ukon ubelet ikon serang uriban kile shelput baringkat bat ars pasan pumut kiwei bat ikon Israel kirang bat jong pailang kibadon nam hakadorba kipriu kibadon burom kila yeng hakbat Moses tegile lumlang persyak yo Moses bat persyak yo urut aran kila oru haji Pishimti halade kambon haba POE ba upailang para uba kuit uwei pa uwei wat utrairu udon deng chongki balaite pipen kentiu yalade halor upailang utrai wah kacing kali ayam kum kene kami berkat tu konjong Blei ublei ula jied kerbang yang Moses banyak lam yang ikut Israel banyak jiru yang awan balong rambak lindong wapendet yang kaya kerkong joki jiu kini Blei kibau Blei legit kerbang yang ki banyak Israel kini bagi itu yang Moses kumtau Blei ubaya lam yang ki dari Egypt ubaya lam yang ki segari kanan kumu Blei ubaya jin jong Blei Skapa, ada konflik hang ni ya. Kata Jinglong Kawei ni mak empat. Skapa tu Blei. Hang ni kita tinggal jok lagi tu udah ukora. Beri ni kita jied lebih. Udah datang berabiran. Kini Blei ke bang mak malah. Kini Blei kita dalam hak dorba, hak assembly. Kini Blei kita mikmat, nagi konhon kita per jok pailang Israel. Kibawan, yang banyak keren, yang kamu tak kira kesan, hanya assembly, hanya dorba. Listen, Moses ulang ucapan,
kini kabakan jah Mynsiem hagalenga kenya karukom jadi kon Israel. Wapi kini ki Blei jingkyrkhu ki ula bu ki hakmane. Bara kata dor bar lampi lawan don ki ba make ki representative ki ramba ki ba don burong ki ba donam nagaro ka judge ki kon Israel ki ba wan ba ya milang hagan assembly hagan dor bar banya side banya pinpa yang kam ka Jong Blei. Imlan Blei jied yo Moses balong utang uno yalam jadi kon Israel. Henry ka kini ka Jingiapait henry ka konflik kata ka jingkyrkhu henry. Ukora udwan ini ka jad Mynsiem. Sumar hai ka jad Mynsiem. Ngam keren henry tang kata ka assembly jo ka balang jongi. Ngam keren henry tang ka circle ngam keren ni pi balang ke lokal. Kidan kinong yalam haki lokal jadi. Dan haki lokal jadi dan ki bayalam. Ini kejikan, ini dipik oh kita sing akan nak pastor, ini kipasan, kiba pek hakan assembly, akan ni pi kiba haki lokal, kita kinong yalam, kita kicam, kita disketri, kita kipasan. Yo ini kejimur. Ketika Jong Blei kau ini pek kurang, dia utau beriu pada Jong Blei. Lepas itu dia kira bau dia sakai, ubi pun bahaya kam Jong Blei. Mereka uyok ini kejimur, siapa? Lain Moses di nong yalam. Lain orang di pada Jong Blei pada orang balang dong. Mereka ini ke Mynsiem ke baru Quran, au datang para abiran, ki challenge, ki lumlangi, ki aspak sampungut, dia ki beri ki bom donam, ki lumi aspak sampungut, ki beri ki donam, ki lum ki, bagini ki yang bayar persya yo Moses, ki yo ini ke jimut ki angkum no, sebab nanti kita kadang kata Mynsiem ke balang. Let's say kalau Bishni, yang katakan Jinglong nong yalam ke Jong Moses, maku nong yalam len udan, yang kata kap sur, lain udan yang kata Jingla, berpergi omok yuk payah. Noi pi kanai kapor ukora udatan berabira berkat kini aspak sampungul. Kita no ki Bishni yang kam nong yalam ke Jong Moses, makiru ki kuat kumbau Moses ulang nong yalam. Maki lu kuat ke, ambil ada juk kaburam, dia juk kadang kumbang Moses. Kau kumbang challenge sebagai dia jingkli kau kumbang, kau beri kau. Kau orang pipin shinti hari kambon, abang kau ibu balang barang ulang bakoi, siapa? Kau jingkli joki kalau kau jingkli ada kata. Kau Moses, hatu tang mesa bakoi, miru atau miru tadi bakoi, kau jingkli kau kene. Hato ublei udah dapat memo, hato ublei udah lambat iki pak, baru pada kita jikli kalau orang pi senti yang kambon, pio ibu palang baru ulang bakun, baru try udah reng joki, balik deh, pipin kentiu yang deh, halor palang joki, kejikli. Kalau aku kata kejikli, hato lah tang mami saya banyak lang, ngaruh melasa, hato tang mami saya tahu bakun, ngirum kutse. Atau tak justru datang kami ni hari undang ni. Mau kelapa Blei udan kat bentang, hangi bangi ni pendap nak tercarai musim. Tapi kalau ni, peri itu dia kata, dia berpulang dia kata, dia berpediang dia kata. Haleluya, haleluya. Kaki kedon, kaki cing, pecah kat. Kami kawan rak Jingiapait. Kalau pol, uksan, dah kalau itu pol, itu plus. Kita tak ada sakit Blei itu dia. Jadi Blei itu pada mau pemanfaat itu. Nangis sekarang kuat hikai kita ni. Nasutra ke hikai jadi pastor kuda ni. Bawa kita nongtrei lu, kita syarai lu, dia batu pok dan pok. Ia kata kalau Blei itu betul. Amin. Semua jingkyrkhu ha. Kan tak mesti sini support, lesai kawan kita mau. Malaysia malah malam kita Kawei. Lesai mereka tak boleh betul nak nyau semua lesai kawan kita tak boleh. Nyau tak kita jingkyrkhu bukan kita. Nyau jingkyrkhu ini. Lesai kita buat kawan pada pressure wan kita syarai. Ini parlimen ini tentang bagaimana nikmat ini sama dan dia berpas itu. Mana yang pakai? Tentang kawan kita snow. Tentang nak bangun boleh jied itu kata. Jied masuk sekolah itu kan jied masuk sekolah itu. Kawan nak jadi snow macam mana? Kawan nak ikut boleh semua yang tentang. Wei pastor, wei no sarai katalah. Kita nak kalau kecil air duluan, ya kalau kita tidak. Tapi malah santah Kawei kajian, pisan dan kecil lagi.
Kamet juni lagi bab tak vitamin E. Kan orang teh kesing. Kan orang teh ke dok. Ibab tak vitamin D, teh tak kesing, kasnat. Dan kasnat dong dong. Ha? Teh ni kan kapal kita vitamin kamet. Banyak aku tak. Jadi bagaimana dia kita sahara jikut. Wei pui pasan ni, wei pui pastor masyarakat. Kita nak bentak ban kontribut, ban penhet pensan penbhai ke balang. Ini dia kecil. Haleluya. Tapi kecil tang away. Ngapai tuh hai, jangan kibangai. Kita kecil tang away. Tapi kita